biloj haljini blistava naša Ana Jokić, Beograd, Jelena Karleuša kao njena mentorka, on ima 20 godina, da možda koji ne znaju. Ja sam ovdje sa Teodorom. Teodora, šta ti dođeš, Ani? Drugarica. Šta bi ti rekla ovako za nju sada? Predivna, prelepa, pretalentovana, prespremna. Ostaje nam samo da uživamo. Tijelo mi nepomično leži dok gledam te, u ramu na zidu osmeh se broji, ako vrijeme oduzme mi to što s njom si na papiru. Ova kiša samo lije zove sjećanje i čine moje suze, umorna od svoje pameti noćas trebam nje, da na kratko je uzme i da mogu. Zar se tebi ne bih vratila, da ti kažem da već nekada nisam ljubila i da mogu. Zar se tebi ne bih vratila, da ti kažem da već nekada nisam ljubila. Zovem te, ti me ne čuješ. Boli me kad se raduješ i da mogu. Zar se tebi ne bih vratila, da ti kažem da već nekada nisam ljubila i da mogu. Zar se tebi ne bih vratila, da ti kažem da već nekada nisam ljubila, još te volim. Bravo! Svaka čast. Ona negdje konstantno kroz takmičenje pokazuje njen napredak. Od kad znate vas vi? Iz srednje škole. Pa je li i tada isto bila ovo je Ana, je li tako? Jeste, uvek je bila vrckava. You're my lover, undercover. You're my secret passion and I have no other. You're delicious, so capricious. If I find out you don't want me, I'll be vicious. Say you love me and you have me in your arms forever and I won't forget it. Say you miss me, come and kiss me. Take me up to heaven and you won't regret it. You are the one, you're my number one, the only treasure I ever had. You are the one, you're my number one, anything for you 'cause you're the one I love. You're my lover, undercover. You're my secret passion and I have no other. You are the one, you're my number one, the only treasure I ever had. You are the one, you're my number one, anything for you 'cause you're the one I love. You're my lover, undercover. You're my secret passion and I have no other. Idemo Grčka, pozdrav za braću Grke, Vazda Kalipera. Idemo da vidimo šta kaže stručni žiri. Imamo li 4 da? Bravo! Ana Jokić, 4, mačko! naša kandidatkinja koja je upravo dobila 4 da i njena mentorka Jelena Karleuša. Bravo!